khai le goi yom na cheta idam hia tuni hot news mama gen ni Israel na Iran zania ka pai ve mo to thu tuni igen thei za atam pian khatina mo a detail luara hi lo I thei na tan chiang khat gen ni mo Hamas te le Israel te ki ka pen leitungin kikin phanon lo chiding mo ki ol mo phanon lo pian ne bahang hem chi le amau pen angin na ran ki satalel hina pongman dan khata akino no dan khata ki tuat tan ai hang tu tunga Israel te na Iran ong kap tak chianga leitungina kilung hi mo ma hi na Israel te na bang hanga kap hiam akam na wolot chinang a hiam chi te tom tu ni gen kheding hi ve mo to hina Israel te na bang hangina Iran kap hiam chi tom gel le hangina amawi kidal na ding ki hung na dinga akapu chileng ki hian lo pen ding hi bang hiam chile Israel I chi pen Arab gam Muslim gam I chi gam hi na to lak pana Iranin pen Israel muda phadiak tua pen thuhat to khit changa bang hanga kap hiam chi pen Israel te lampani na gen na nei ding hi le hangina hi tu lai tak pen Iran te na nuclear pen abol bol lai taku hi na hi nuclear ong man leu abolu ong bol thei leu hong lo ching leu pen Israel adinga gal lian pi khat anei ong ki belap anei sa hi na pin ni danga anei za wal sanga ki tar hoi cho tham ta ding a hi tak chenga tu lai taka akap u amun te jong pen ama wi gen na a nuclear to ki sai mun te ki ka phi chin ge nu mo to hi na Iran den zong wathuk pa chini tu ni den deu ma a drone za to wathuk pa wina hi pen amasa hong ong hi pan athu na u koi tan chiang thuk lai ding chi pen I thelo hangena Iran lampanin again na Israel te in pen hi hangina na sa takin thok ding hi chi bel gen na nei u hin to kom ma drone za to tu ni wathuk ki pa u hina hi akikap na wa kwa si hiam chile amawi nuclear lama van thu sai pol khat te le aga ka bu mo amin pen na khol pak di wo Hassan Salami china ama pen thu nei ma kharai ve thu nei ma kharina koga kap te to aza ate ding bang hile hangina koga kap te sim dana to athu nei ma aza thu nei ma pa iza pen sim le hangina Major General Zanei khat hi mo thu nei ma nuclear lam hile agal ka bu lama jong athu nei ma khadin Israel te na mun tampi akap na lakpa na tu pa ma jong pen atar geta nei pa hin to pa ong sibem bam chini hi tu tung ki kap na a American pa hiam chi dot na omina pol khaten pen American hu na lo to kap ngam lo ding hi china jong hi mai the a hi hang White House ten chi ding mo le American ina ko pa lo hiung chi thu suana nei ai ve to thu suana pen ong sim pak ni ngei mo amang la yang sim ningina no mang pau siam sabi ve hile lu chin mo ong sim jiao ni nge Statement from Secretary of State Marco Rubio I at gel hiatina tonight Israel took unilateral action against Iran. We are not involved in strikes against Iran and our top priority is protecting American forces in the region. Israel advised us that they believe this action was necessary for its self-defense. Mo tom khan gen pak lengina Israel te ina hi pen amau gam bit na dingin umu ahi manin achin wa me chinom na hi kap leu pen lo ching leu amawa dinga nuclear mun teu susiak sakzo le amawa dinga hoi hi pa ai mo to hanga ado hi ong achin wa mai tabe President Trump and the administration have taken all necessary steps to protect our forces and remain in close contact with our regional partners. Let me be clear, Iran should not target US interests or personal jim yagen namna bel US day na hi pen ki thei pi khalo hi a hi jong Israelin kursa a hi manin akap a hi chi mo bang em chi le Donald Trump in jong pen Iran to nuclear vai khong ai jong amau akilem top thei akilem ting pen ahan chiam ma mai na hang lem thei lo sok phot chini a hi jong a pen sipoi aya a Middle East pen Donald Trump in gal phuang nom lo gal om sak nom lo ai changa hi
tu tunga akap na uzong pen Israel te na American te pen geanin a hiang Donald Trump in phallo to kinga tuallo na Israel ten ba viek ve hin tu tunga viek na te wo pen abom zat te u por khate na American te I nei te bek zangu hi chi geanin to pen man lo mo bang hang yam chele American te nangon in pen ko pa ke hiung chi hang asung tonga apa yam the khangina to geanina por khate gen te pen bang bom te the ding hiam chin again na wo pen GBU 57A chi hina to pen US bekin nei to te pen ko ki jang hiam chi le leisung a pizani za thum banga athu ka van ki bol thau ki bol ai jong nuclear to te ai pa be mo to a bol namun vo to te asu se dinga a ki bol hina US bekin nei na hang atak taka ki jang nai lo asin na bek om hi panin por khat ten tu tunga ki jang hi chi to pen ma lo mo tu tunga zat te pen pong janga kim atam pel le tul khat kim bek hi na to US te nei te pen na hi le apothei pen B2 spirit iji bom khia ba leng mo golden bong jelly jin a chi te lo dia to te hi na to te bekin pozo pothei hi na Americanin bel zat khon pelo kwama gam dang jong to in Israelin jong tu tung azat pen hi te hi lo to a bom te pen pong tur som thum bang agi kai ve to ina tu tung bang pen Americanina to a gen te na abom bang ba pe ding hi le wa leng dang dang in pothei lo B2 spirit bekin pothei ai chianga a B2 spirit to aleng sakul to cha hi tu tunga Israel te noi na pen B2 spirit I puak bom GBU 57A pen zanglo hi chi confirm thei mo to hina nidang lai pek pana jong Iran te na nuclear de nei ding pen a han chiam mo a hianga Israelin susazel hin tu tung beka asusia hi lo nidang lai pek pana jong asuk sia hi chi I thei ding khat tu pi mo to hi takte hi tu tung ong ki kap na bo pen hidana ong ki zom to le bang leitunga dia sian nom thei ding hiam chi le mei tui kolten a yinan ichi te khong pen aman ong khang mai thei bang hang hiam chi le atam zo dat si khong pen Middle East Iran khong pan Iraq a hi jong Saudi Arabia khong pan ong pai hi na hi te pen ong kilem het ke wo le leitunga dinga tampi sian na piang thei chi om la hoi ma chi ni hitegel pen akipan na u chi dia amau tegel ai tu miat ong ki do u pen tu tung ong ki pan hi na nidanga hi level Hamas te vaya jong Israelin vaka page Iranin vatuk page chin ai hang tu tung liana hi le Israelin na nim na tak to mo kol te paule GHCC ne bo to vakap miat ina mithupi hon khat jong vasi u in le lo jong vasia in mun bang za hiam aka pui na to la ka jong bang chi dia asup nau tampi om to changa Iran te na tu ni ma drone za to vakhut ki ko hin Israel te na hi za sang in aza tampi in thok lai ding hi chi athune ton gen be na nei lai ai chenga pen hi te gel pen umot thu dan hi le ong na se khama ma ding hi chi thu hi na alem zo pak ding la om ke le leitung pen asia ong sok ta ve to hina e polin tung en na ipok ding hi mai lo dia mo to hin tu ni a huam pi again pen Israelina Iran vakap in Iranin drone za to Thukkik na nei na Israelin khau takin thuak lai ding hi chi vai khang na nei to in Israel te pen om na khem pe wa gal ki ging sa om chi hot news hi na to lo khat ong be lap leng na abonas dan ding ina zana India te I van leng kia mi zani le som li le ni ia mo tum hia mo apa laka mi khat suak ta ina to asite khem pe pen Tata company te in mi khat chiang India teng som 1 million rupee pe ding chi o mai mo to lo kol gam vai zo gam vai pen tam luen hang tu lai tak hi te pen hot news porai de to teng again ni phot ni mo thang bel la subscribe no yu mu zia comment le na de wo le like share ong hi sa kham tang leo chin toi le mi tam pi bin ong mu le e ya de jong thang a huai ai te mo chi ong gen no mi ngai lung na mai guai mai lama ki mu kiek ni mo